reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Ibendera TV, mumeze gute? Aho mwiriwe gute? Reka nizere ko mwagize icyumweru cyiza, ariko ku rundi ruhande n'abatagize icyumweru cyiza namwe no kwihangana ubuzima bugakomeza, nuko gahunda ziba zimeze. Aha ni ku Ibendera TV rero, twinjiye muri studio aya masaha, birumvikana n'amakuru yihutirwa kandi akomeye tuje kubagezaho. Ndakubwira yuko muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, drone zirimo kurasa ubutitsa ku birindiro byarwanya ibintare za Sarambwe no mu bice bagenzura. Ibi uraza kubisobanukirwa neza hamwe natwe hano ku Ibendera TV. Ndakubwira kandi ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gutanga nyirantarengwa ku gisirikare cy'u Burundi yo kuva bwango ku butaka bw'iki gihugu, bitaba ibyo ngibyo bakaza guhura n'ingorane zikomeye cyane. Ndaza kandi kukujyana muri sange nkubwira yuko kugeza ubu ngubu abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo barimo gusuka umuriro w'amazuku w'amasasu, rufaya rw'amasasu menshi rurimo kwisuka mu birometero 30 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ibi biratanga iki? Ndaza kubikuvira imuzi muzingo. Ndaza kandi kukubwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira kandi gace kaberekeza mu mujyi wa Uvira. Pressure ikaba ikomeje kuba yo ku rwego rwo hejuru aha muri uyu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kwigarurira ibice bitandukanye. Ndaza kandi kukubwira yuko kugeza ubu ngubu abarwanyi batwirwa nabo bamaze gusohora itangazo riremereye cyane kandi rikomeye. Bamaze gutangaza ko bamaze guhanura kajugujugu yakoreshwaga n'abacancuro mu kuyigabaho ibitero. Ibi uraza kubisobanukirwa 5 muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Nkubwira yuko abarwanyi batwirwane ko n'ubundi bamaze gusohora itangazo rikubiyemo ibintu cyangwa se ingingo zikomeye cyane. Uraza kubisobanukirwa hamwe natwe hano ku Ibendera TV. Nongeye kuba ikaze rero mwese aho muherereye, nizere ko mumeze neza, nizere ko mwagize icyumweru cyiza, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Munyemerere rero ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gato cyane engaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Yes, nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu, bakunzi ba Ibendera TV aho muherereye hose. Reka nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ubuzima bwiza, ko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Ndabahaye ikaze rero abantu baherereye mu karere ka Kayonza ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Hari abantu baherereye mu karere ka Muhanga mukomeje kunyigaragariza namwe na rimaze iminsi nabona, ariko uyu munsi mwongeye kunyigaragariza mumbwira ko mudukurikiye. Hari abantu baherereye mu karere ka Bugesera, namwe uyu munsi mwambwiye ko muri kumwe natwe. Abantu baherereye muri Karongi bono Rucabana mudukurikira ku bwinshi inshuro nyinshi. Abantu bo muri Karongi ntibajya batangwa ubanza amakuru yose tubagezaho bo bayakurikira ubwinshi. Abari za Rubengera, abari hahandi haba isoko bahita Kibirizi cyane Rubirizi, ubwo muraza kutubwira, ariko ndumva ari Kibirizi. Hari naho bitaga hehe Bubazi. Yes, abari Bubazi namwe reka mwese nizere ko meze neza. Ubwo nabaherereye za Rusizi namwe ndababona cyane, mugenda munyereka ko muri kumwe natwe. Abari Gicumbi na Musanze na hose aho mudukurikiye muherereye, baye ikaze. Abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo namwe ikaze. Abari mu Bugande ikaze, abari mu Burundi ikaze,
abari muri Kenya ikaze, abari muri Tanzania ikaze, abari Mozambique, Sudani na Malawi namwe ikaze, abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yambusana mumeze mute, abantu baherereye muri Norvège, muri Australia, mu Bubiligi, mu Buholandi, mu Bwongereza no mu Bufaransa namwe mbahaye ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru. Turi kwibendera TV, nitwa Umukada. Hanyuma rero reka nongere mbibutse ko ni wamaze kugera hano, like yawe ndayikeneye rwose, mu nterekero wa like nyinshi cyane mu firirizo ubundi zizamuka nzibona. Subscribe namwe ndabakeneye, abantu batarakora subscribe munyemerere mukore subscribe byihuse cyane, ndazikeneye kuzibona zose. Abantu bashyashya rwose munkorera umuti, abantu amuzi ko mutari mwakora subscribe hano kwibendera TV munyemerere munkorere umuti, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza gatanu kuri gatanu. Reka aya makuru yacu tuyanzikire muri Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Drone ziri kurasa ubutitsa ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe no mu bice abagenzura. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bo baravuga iki kuri ibi bitero bya drone byongeye kubagabwaho kuri uyu munsi? Uyu munsi ni ku cyumweru tariki 7 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2025. Reka mbabwire ko mu mujyi wa Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyateye bisasu ku birindiro bibiri by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi birindiro byagabweho ibitero hakoreshejwe drone zo ku ruhande rwa Leta ya Kongo, biri ku gasozi k'ingenzi ka Kahongore gateganye na komine ya Masisi y'icyaro, n'ibirindiro biri hafi y'ibiro by'ubuyobozi bwa teritwari ya Masisi. Nk'uko amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru agera ku Ibendera TV abitangaza ngo drone ya FARDC yabanje kuguruka hejuru y'ikirere cy'ikomine yo mu cyano mbere yo gutera ibisasu kuri ibyo birindiro byombi. Ibisasu byahaturikiye byateye abaturage ubwoba bwinshi cyane nk'uko aya makuru abitangaza. Ibi bitero by'indege ngo byakurikiye byakozwe ejo ku wa gatandatu, bikaraswa ku birindiro byarwanye b'intare za Sarambwe ahitwa Inyabyondo. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko igisirikare cyo ku ruhande rwa Leta ya Kongo cyongeye ibitero by'indege mu rwego rwo guhangana n'ubu bushotoranyi, nyuma yo kurasa ibyo birindiro bya Kahongore, umusozi ureba mujyi wa Masisi, ndetse n'ibirindiro biri hafi y'ibiro by'ubuyobozi bwa teritwari ya Masisi. FARDC yanateye ibisasu ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biri ahitwa Bukombo, ni hagati ya Masisi na centre ya Nyabyondo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze kujya ahirengereye, baratangaza kandi batanga gasopo, bakaba bamaze kwihaniza abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo ko ibi bitero, uru rugomo nibi bikorwa bigayitse barimo gukora abagomba kubyicuza igihe kinini cyane. Bakaba bavuze rero ko abagomba guha isomo abagabye ibi bitero bose. Ndakubwira kandi ko kugeza ubu ngubu tuvugana Alliance Fleuve Congo 23 imaze gutanga nyirantarengwa, imaze gutanga gasopo, imaze kwikaniza, imaze kwihana, imaze kwirukana ku mugaragaro abasirikare b'u Burundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe kuri iki cyumweru umaze kongera gutanga nyirantarengwa ku basirikare b'u Burundi yuko bakwiriye gutaha bakava ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bikiri mu maguru agendwa. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhamagarira Neva ko agomba gucyura abasirikare be, ingabo zabo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakazicyura vuba bwangu abarwanyi b'intare za Sarambwe batari batangira kuzotsaho umuriro w'urufaya.
kugeza ubu tuvugana Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023 bufite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo zirenga ibihumbi 10 ziyongeraho abarwanyi bo mu mutwe w'imbonerakure zikaba zifasha iza leta ya Kinshasa mu ntambara zirwanamo n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23. Izo ngabo by'umwihariko ziri kugira uruhare mu mirwano ikomeye imaze icyumweru bibera mu bice bitandukanye by'intambara ya Kivu y'Amajyepfo. Kuva iyo mirwano yatangira kuwa kabiri w'iki cyumweru, abayobozi ba Alliance Fleuve Congo M23 bakunze kwikoma cyane ingabo z'u Burundi, bazishinja gukoresha imbunda ziramereye mu kurasa mu bice bituwe cyane n'abaturage b'abanyekongo, ku buryo ngo hari abatakaje ubuzima, abandi benshi barakomereka, ndetse ibikorwa remezo byinshi birimo amashuri, amavuriro n'ingo z'abaturage birangizwa. Kuwa kane tariki 4 Ukuboza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 abantu 23 bose nibo bari bamaze kumenyekana ko bamaze kugwa mu bitero byatangiye ku wa kabiri, bikaba bivugwa ko aba bose barashwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo n'igisirikare cy'u Burundi. Alliance Fleuve Congo M23 mu itangazo bamaze gusohora, bakaba ari itangazo bashyize ahagaragara ku mugoroba watambutse, bavuze ko nta gahunda iyo ari yo yose ifite yo kugira uduce yigarurira cyangwa ngo ibe ifite intego iyo ari yo yose ku gihugu cy'u Burundi. Reka ibi ubyumve neza. Abarwanyi b'intare za Sarambwe, mukanya ndakubwira ibyo abarwanyi bo ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi batangaje, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe baravuga ko nta gahunda n'iyi nimwe bafite yo kwigarurira agace kari kose ku butaka bw'u Burundi. Bakaba bavuga yuko rero abarundi nabo bakwiriye kutagira gahunda yo gukomeza akuzana urugomo kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ibitero bikomeje kugwamo abaturage b'abanyekongo. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 yitwa Lawrence Kanyuka yavuze ko kuri ubu isi yose imaze kuba umuhamya w'ibimaze gusenywa mu buryo bukomeye n'ibisasu bituruka ku butaka bw'u Burundi, nk'imihanda, ibiraro, amashuri, ingo, ibigo nderabuzima, ingo z'abaturage n'insengero. Lawrence Kanyuka avuga ko rero ibi bitero bituruka hanze y'imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bica igikuba ku baturage, kubagirira nabi ndetse no gutuma abarirwa mu bihumbi bahunga ingo zabo. Reka nkubwire rero ibyo igisirikare cy'u Burundi cyangwa se leta y'u Burundi yo yatangaje. Leta y'u Burundi inyuma yuko ku munsi w'ejo imirambo ikomeje kwambuka umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, y'abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi baguye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi babigeretse ku Rwanda, bavuga yuko abasirikare babo ngo barimo kwicwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ibi bikaba byaratangajwe na Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu w'u Burundi, aho avuga yuko ngo bakomeje kugarizwa abakagabwaho ibitero n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bashyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu kandi avuze ibingibi nyuma yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze kudeployinga ibisasu by'ibifaru yaba ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ndetse n'umupaka uhuza u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose rero yaba bapfuye yaba ibikorwa byose bakaba bakomeje kubigereka ku gihugu cy'u Rwanda. Ni munyemerere noneho twerekeze muri Sange, mbabwire yuko kugeza ubu tuvugana muri Sange abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gusuka imiriro y'amazuku. Ubu ngubu abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kohereza urufaya rw'amasasu mu birometero
30 uvuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru mashya aturuka muri Sange ku bijyanye n'imirongo y'urugamba, aho urugamba rugeze aya masaha. Bivuga ko aha muri Sange mu kibaya cya Rusizi mu birometero 30 uvuye mu mujyi wa Uvira, aha hakomeje kwisukiranya amasasu aremereye y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki 7 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025, aho muri ibice hakomeje kumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane arimo koherezwa no gusukwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, akaba ari amasasu arimo kwisukiranya ubutitsa. Ibi rero biri gutuma n'ubundi uyu mujyi wa Uvira ukomeza gusatirwa bikomeye cyane, ndetse makuru akaba avuga ko byanze bikunze bigomba kuzageza ku munsi wo kuwa kabiri turimo gutangaza ibindi, niba umuvuduko w'aya masasu y'abarwanyi b'intare za Sarambwe uriho ariwo abakomeje kugeza kuwa kabiri. Dushobora kugaruka tubabwira n'ubundi ibijyanye n'andi makuru kuri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage batuye muri aka gace ka Sange baravuga ko amasasu yatangiye kumvikana amasaha y'umugoroba kuri iki cyumweru, ndetse akaza gukomeza mu buryo budasanzwe. Bamwe bakaba bavuga ko ari imirwano hagati y'ingabo za FARDC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, n'ubundi bakomeje kotsanyaho imiriro y'amazuku. Ibi bibaye mu gihe Alliance Fleuve Congo 23 ikomeje kwagura ibirindiro byako bamaze gufata, dore ko ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru bigaruriye umujyi wa Rubirizi. Ibi byabaye nyuma y'uko kuwa gatandatu ni ku munsi w'ejo bari bafashe Bwegera, Mutarure ndetse na Ruvungi, ibice byari bikomeye mu rwego rw'ubugenzuzi bwa FARDC. Reka tunahite twerekeza kuri operasiyo imaze gutuma abarwanyi b'intare za Sarambwe bongera kwigarurira ibi bice bitandukanye kuri uyu munsi. Ubwo no kuvuga Bwegera. Amakuru mashya aturuka mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arerekana ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kwagura uduce bagenzura nyuma yo gufata Bwegera kuri uyu munsi, nyuma kandi yo gufata Rubirizi n'utundi duce dutandukanye, nk'uko amakuru yizewe abitangaza mu masaha make ashize kuri iki cyumweru tariki 7 Ukuboza muri uyu mwaka. Alliance Fleuve Congo 23 yafashe Rubirizi iri mu ntera no uvuye mu mujyi wa Uvira, nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'uyu mutwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abacanshuro. Ibije bikurikira insinzi zo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 6 Ukuboza muri uyu mwaka, ubwo Alliance Fleuve Congo 23 yafataga Ruvungi na Bwegera ndetse na Rubarika n'utundi duce dutandukanye duhana imbibi n'uyu mujyi wa Uvira. Bwegera nari maze kubabwira ko yafashwe uyu munsi, iyi Bwegera ahubwo yafashwe ku munsi w'ejo. Kuri ubu amakuru atugeraho aravuga ko uyu mutwe w'intare za Sarambwe ukomeje kwerekeza akitwa mu mujyi wa Uvira, ni nyuma y'ubundi yuko abigaruriye Mutarure hafi ya Sange. Ubu rero bakaba bageze mu birometero 3 uvuye mu mujyi wa Uvira. N'urugendo bigaragara ko ari urugendo rutari rurerure cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ubu ngubu bakaba neza bafite umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu nababwiraga ko nta gihindutse umunsi w'ejo bundi kuwa kabiri ushobora kugaruka muri studio tubabwira ibindi bijyanye n'uyu mujyi wa Uvira. Reka rero noneho n'ubundi twerekeze muri ya nkuru ijyanye na Twirwaneho. Twirwaneho imaze kujya ahirengereye, irangije iratangaza, ikaba imaze gutangaza ibintu bikomeye cyane. Ndababwira ko Twirwaneho imaze gutangaza ko yahanuye kajugujugu yakoreshwaga n'abacanshuro mu kubagabaho ibitero.
umutwe wa twirwaneho uravuga ko ari wo wahanuye indege y'akajugujugu yakoreshwaga n'abacanshuro b'abazungu mu gutera amabombe mu bice bituwe n'abaturage birimo Mikarati na Mikenke muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ndege ikaba yarahanuwe ku munsi w'ejo, ibi twabigarutseho mu itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara kuri iki cyumweru tariki 7 Ukuboza muri uyu mwaka. Na twirwaneho iravuga ko igisirikare cy'u Burundi kitabaje kajugujugu 3 zitwawe n'abacanshuro b'abazungu zarashe amabombe mu midugudu ya Mikarati, Mikenke, Gakwera, Kisoke na Rugezi. Nyuma y'aya mabombe rero yarashwe ubudahagarara kuri iyi midugudu, ingabo za twirwaneho ziravuga ko ngo zakagaritse imwe muri zo kajugujugu yaje kugwa mu kiyaga cya Tanganyika, ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, neza ahitwa Iyumbi. Itangazo rya twirwaneho rimaze kujya ahagaragara rero riravuga ko ingabo z'u Burundi zabujije urujya n'uruza mu misozi miremire ya Fizi muri Mwenga na Uvira, aho amagana y'abaturage atashoboye kujya ku isoko rya Ndondo ni mu Bijombo ni mu cyumweru gishize gushaka ibyo kurya n'imiti ndetse n'ubundi buzima butandukanye. Twirwaneho bakomeza bavuga ko ku wa gatandatu ni ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare ku muhanda ugaruka cyangwa se unyurwa n'abaturage, n'ubundi ngo hatezwe igico cy'ingabo z'u Burundi, hapfa abantu, abandi barakomereka, bakaba ngo biganjemo abagore bafatwa bugwate, abandi bagafatwa ku ngufu. Umubare w'abapfuye kugeza ubu ngo ntago uramenyekana neza, ndetse n'abajyanwe bunyago nturamenyekana. Itangazo rigira riti mu Kivungi abagore benshi bakorewe iyicarubozo, bafatwa ku ngufu, banakoreshwa ibindi bintu bibi mu nkambi y'ingabo z'u Burundi ya Mikarati n'ahandi hantu hataramenyekana. Muri icyo gitero cy'ubwicanyi y'ingabo za twirwaneho ngo byabaye ngombwa ko bitabara bagatabara n'abaturage kugira ngo n'ubundi babagobotere ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Twirwaneho ikomeza ivuga ko imenyesha ko batayo ya 2 y'ingabo z'u Burundi zavuye Mwenga Centre ku munsi w'ejo ku wa gatandatu saa 10 z'igitondo, n'ubundi ngo barimo kwegera ibice bya Mikarati banyuze ahitwa Kipupu, ngo bafite intego nyamukuru yo kongera ingufu y'ingabo zisanzwe ku rugamba hagamijwe gukorera jenoside y'Abanyamurenge nk'uko byagenze Gatumba mwaka w'2004. Twirwaneho muri iri tangazo ikomeza isaba igisirikare cy'u Burundi kuvanaho akato kashyize mu baturage, kandi bagasaba izi ngabo z'u Burundi kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vuba na bwangu mu gihe gishoboka, kugira ngo abaturage b'Abanyekongo bagire amahoro n'uburenganzira busesuye. Uyu mutwe wa twirwaneho usoza itangazo ryabo uvuga ko wizeza abaturage gufata ingamba zose zishoboka zo kubarinda no kurinda umutekano n'ibi bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ko byifashe inshuti bakunzi ba Ibendera TV, murabona yuko twirwaneho yamaze neza gufata umwanzuro ukomeye no kujya Karungu. Reka inshuti bakunzi bacu, bakunzi ba Ibendera TV,
nizere ko mukomeje kugubwa neza, ariko like zanyu ntago ndi kuzibona, subscribe ntago ndi kuzibona zizamuka ku bwinshi. Niba utari wakora subscribe hano ku Ibendera TV, nyemerera uyu abe ari wo mwanya wawe wo kongerera subscribe, uraba ukoze cyane. Shuti bakunzi ba Ibendera TV, rero tuganye ku musozo w'aya makuru, bashimira cyane kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze kubana namwe no kubarinda.